namnghena kambe ka Masa Xitsonga analyst channel. Of course, I'm the Carola Mr. Post, Osungove, no gata king linka na Ben Mayengani the president. Yeah, so kasi of course at the 12th of October and figuring ngena ka account ya Mr. Post. Eish. Of course, like I figure one Mr. Post vakatsala ku 2 December hava nozola, as you can see loko fika hi pfula laha swo loko ku na nhlampfi yo karhi yi nga fika yi vekeriwa laha so ku ndleka yini hi nhlampfi leyi. Well, nhlampfi leyi ni ngo vekela xin'we xa xivideo na xa Ben Mayengani xa khalenyana, so swi ta ni ta ku reference leyi va tliya kahle. So nhlampfi leyi ku vuliwa mani? Ku vuliwa Ben the president. Sorry guys. Ben the president gomu leriwa ra nhlampfi leri nga vekeriwa laha it's Ben the president. Ni nge mi hembeli mina guys, ni mene mara ni mene swilo swa straight i Ben Mayengani nhlampfi leyi. Na ku already like previously video a hi endli na ka channel na ni kha ni fika ni mi kombisa of course ku ri lwa nga le ndzhaku leyi that creature there ni nga yi voni kahle ku i yini. Vanhu va ni hlamusela ku that creature i crocodile hi yona ku nga mani Ben the president lwa nga mahlweni a ku ri mani Sungove a nga ku caciweni crocodile ya kokwana ma swo ku yi le henhla ngopfu mani twi na ku tshama sort of maybe a dinosaur or whatever ma vona yena mhaka leyi. So a hi coincidence ku the following day hi fike hi vona Mr. Post a fika a posta nhlampfi yo karhi leyi fanaka na Ben Mayengani hi ku na hina ha swona ku that person a tsutsuma laha swa tikomba yena ku swi nga ndli na ku i Mr. Post or something. Yeah, so a hi veni ka post i fika tsala ku 2 December hava nozola u vula yini swi tliya guys swi tliya n'wi landzela ku Master T already you know the answer. I ya ku beefiweni Ben Mayengani the 2 December i ya ku beefiweni Ben Mayengani. So mina as Master T I'm happy ku beef se yi kona yi vuyini no very that's the entire purpose of this channel ni cover beef and na ku channel yi sungule mhaka beef ya Ben Mayengani Ben president na Mr. Post. So ku nga na beef nge nambi ma loko na mi nge zamisa ka banda kombela mi tlika subscribe.